Puilo jotono hambai kesari kaham tinio ang social media o mafaimani karon bosi niaki laithane salah salni skango tini damsarani subjonal chairman tini amujhat tosiran riyang je social media o phaye aini sakao bang makau hamya saye lugono misguide kemo aboni komano sangsa saik narin machungse jomi skang terwa je nayi tongnai joto takumku hano payung ugra jagra joto no huilawo ang aksangmo bai ya payo je kauke bosi je bongaro bang makau no saha kau klau mano bong saha aring pang point no sasanai local candidate ni isuno tuye bong kau samo rawake development ni issue tisama oso development kemi pat laithane 5 bosoro ake tisama ni proso kam potau abo joto edisini development ni kam phai maroko tisama ni proso tam ro boje kau samo ke chakri ko sidu roni prono ni odikie ba ma kau ro bo ai disa kau elegation kya kami tigno democracy country oba song party de jate jat khale mayo aring pho ai kau ke bose bong tinio chongbai ti promote hawo maharajani ti kemo bai 2021 chong ti promote party khapai mon poro bong phaya phaye chongbai palno party o tong sino samta tamdino bono portfolio ko bono subjonal chairman sebino songe auno bono appoint subjonal chairman ko songe ke laithane 4-5 bosoro kuno balai tulai ko krui kahama kana songtang layo joto kisu zonal subjonal o je scheme phai morole bini thute ono bini netito no bung je chomodi kana bini chakano je jato distribution ko abo jagao tinio bungja khondo bo party bai ko yetre ke party je ning ke pa samosto dus aini poro je samoro abo bokgo thiya maungke kau buike bosi je development ni kauno bungsa tisamo insa development kam oha tre jagao insa development kam oha abole chini pwd ake junalo thangi office onake aroni work order issue kemo notification sanction memo tongo aboro nai abosek boima ke abo tasrawo nini je abun khoye tisamani brokso kam tangmi ye bongje contractor ma bini so ye samoro au parse aini thini kuno contractor ko se tal jarawo kam aro thangi tamokriko arai ho kanjan puni brono maximum contractor ole tangnai le tongo abulang ma ko pisa ni ma himole bodi se gotona ke damsarawo entire damsara khedasara area wo jampui hoite noa gang jarawo chini broro contractor ni license to ये लाइसेंस होल्डर से को एकमात्र जैक्सन देवर्मा दामसरानी चिनी वॉरियर्स नो बिनी क्या से लाइसेंस तो बाकी नि कोनो लाइसेंस के ब्रांड टेंडर ऑफ माराउ के ब्रांड बेकारो कंपटीशन ऑफ ब्रांड कॉन्टेस्ट के ब्रांड तो बाहर नो ना के अब देखो मारो नो आनो दूसरी है समरो बड़ी गोती है मातो के चाकरी बाकरी ni isu ko bongano aini nobrono pari pai mode ke bo ko samro abo ho totally wrong se mai mole chong phaye kompo academio not ni regiona twitter hisabe jela moko brani one brani matang bai ye brang mai mose kuno chini eponia abo brang je interview brang percentage ka hamon baye brang mai mose abo tiniwang bo kau samya skang puang je video ke po oila je jokhon notification kare po twitter appoint ke notification kare po angar ko kya video release ke moto ako ai statement clear am samo to je
boro chong EM CM joto chong mahabu siri ama bai chini skangni education department ni EM chitorong deborma bini one interest bai kie mane notification karemo dike siklai thawo apo chong bai negotiate ke ya abadi ke mo bai se abo notification bai ke aboro jagao aini kuno aini false kru sudo aini sangya aro executive committee member aini loge wa chini brulin se hodoli riang tongo bini nijer kur kazino bungfono bunofono songne ke bodima nang ya kauro saye dono misgai kemoro sai ke abon ba de chongtrep ma department o chongtre chakri labai mo sekre jen jagao edisio chakri la male bangmano vacancy ko bangmano ari ho chong chakri la men mani chi o khomata kru mam ke state government financial approve yan boye chong chakri la maya ke forest department o tai go state ni hoite o la maro tum abo jaga ro brani poribar ni pro kalan joiriang se abro ho mai chi brang ain tio proposal to yo ang minister no proposal to ei jaga ho mai nei le bin poribar ke haso se arpo tinio bro no bukami bana ye tre bingno pari pai yo bra poribar ke abo chi ade ke abo ko kau chaye public no misguide ke boro bonso chaye ambo yang sao jeta guima joto no sinai elakan do sinai ke jodi sa asu hamyang to subjonal office meeting ke po bono kalabre e bono hari ya ke meeting samro waiksuwa ang ba bodi ke pima to ha ang nijer ko silama yang ha bit koro silama yang ha maja ma education to yo taw bodi ke sata asu 4 বছর 5 বছর তালাই তো বলে কামাকে খুশি খুশি তালাই তো বসে হঠাৎ তাও বিজেপি যখন যেই নিয়ে কেমন কি হবে সমস্ত দোষাইনি উপর এই পাবলিক নো মিসগাইড কে মিস ইনফরমেশন রে তো বদি के खेमो बाइद्रे के पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स थोड़ी ठीक আছে নো যেতি বাদি যে পার্টি হো জয়েন के दिबतो नि राइट्स तो आरो इनफन उतरे कहनो नांग नांग या काउ साये महापो जुक्ति क्रिमा काउपी काउ साये राजनीति तो बोले आबो बइले कुनो दिन सक्सेस होमया आंनि नि पर्सनल दुश्मन होया नो आंनो नो आइनि खासो मो के हाचराय आंनो नो ति सायति मो ब्रुसे नो नि जको सिनाय मिनिम फासं बै जं आसु परिबार हिसाबै कैथोलिक धर्म को जों पालखियो tanglai sa phaimo bruse ang tau pho kuno mind ke yar ipo bodi na korole ta sadi angko gothe yam to moyo mam ka bo bruse nini kauni moteo sang tau ko jawab ma to are ka no puno jawab to na ar mo yam san nayo tawo bong local ni issue ko sa local candidate now ठीक no local candidate now nai now ab to mane ar info ang ko buisa no ti pramotha महाराजा ni नेतृत्व चो एनजीओ के मुझे शुरू किए यह नॉर्थ त्रिपुरा वाले फाउंडर मेंबर हो से चो नो पुइला ति प्रमोट हो सामुंग तांगे भयो के अबदि नो महाराज आनो खासो ये आनो जागारि हा आं चों हुचों ये जे आं टिकट माने पुइला हो तामिया आं आइनि चाकरिया करे तां भयो को आं महाराज नो हम ये महाराज नो लगेल नै abo bayo amo sujogri ha 2021 ऐसे एक नंबर दामसरा जाम्पुई constituency ni candidate hisabe ke ang apo ai ni kuno chongmokri je ang candidate nonai ko महाराज ke thang sale toko ang no ria ke ang abudi no ang contest ke ha paine de chemne de phapu ang kuno samaya ari po joto ni support baino tini apply le second time ta boro basu thang nai 5 বছর na joto ang restless ke je bo elaka o gure to mo क्या पा अंगूर एमडी के पूरे या को है सारो माम के लाई थाना या इंस्लिस का एमडीसी थाने रखो आं थामोसे सोले थांस थाया ना तिनियो आंनो जे जा साने रौ सा दंको बुई कोले बसे ऑफिसर सिम परे को तो तोर प्रोग्राम सई सईए एला काव मा थामो बये ऑफिसर को नै थांग नै मेयो तोर प्रोग्राम बे के सई ने के बो जागाव दाम सराव को दि नवा गांव को दि जामपुई को दि आनंद बाजार बांदारिमा को दि उजान को सिरामो सामुनु बाई सीमाना उनमा को दि जगह थांग दो किंतु क्या केसु ग्रामो मीटिंग शेड्यूल क्लाय याव ये थांग याव मतो अब फाइन खाव तो बुया तो आरो फां ब्रा आरो नि गरनो फां साव आनो जरा दिदि माम के 365 दिनो बरसाव आं इंसु ऑफिस नि काम बाय मा बाय अबदि के बसिब्रि बानो लाइ थारे को चों मीटिंग शेड्यूल के मके मैक्सिमम पार्टी नि डिसीजन बाय मन बाय पार्टी ब्रो डिसीजन ला
pro meeting schedule ke abono no rukhe jong meeting ma kyo je jagao town hall o subida to mon town hall maximum ma kyo damsara tangke damsara is hall damsara town hall bodi ma jagao bro gathering besi ungku mon achou te ba chatai to mon abdi ma jagao besirba meeting le ma kyo ambo ise parao ya ke su parao am sumoy amon karon le arin pa ang ain khau to discount o kaham ke aboro ko si ye na ye brani samoy sarong te kam अवस्था ये ब्राउनी आरो एलाका ओ लोकल ओ चों जे लीडर सोंते मतो मॉनिटरिंग कमिटी नि प्राइमरी कमिटी नि लीडर ब्राउनी ब्राउनी होइते को ब्राउ कोनो मीटिंग रो प्रोग्राम शेड्यूल के याम के चों थानी कोनो थां होतात के अब दिखो मोरो कोनो तो पई आरो बे से पा जागो आबो मैक्सिमम सा कवरेज क्या केसु जागा से आं थां सोमय आंबोये आं साननाय मथे बसे बदिमा स्टे इशू रावनो तुये लोकल कैंडिडेट तावसाव जों थानसानी मारियो फाइनसे महाराजा जों लोकल नि एजेंडा रावनो स्टे माते रावनो तुये बरो राजनीति ओ जों फाइन सिनी इशूले बिग इशूले माइके तिप्रमथानी आसल चैलेंजेस सिनी नाहिनो सिनी एम्बिशन लेपमा जों तिप्रा सारावनो आसु बसर बिंगनि तलाव चौंक्लायै दङ चौंब्रके आबोनि बाइकखौ फैनानै सिनि हामपान्दा डिस्काउन्ट फ्यूचर अफ के काम फैनानै सिनि जेनेरेशन बै चौने सामतानै बैसे थानसानि आइडियोलॉजी के बो जागाव नों ताव लोकलनि इशू रावनो सामैनो से माते इशू रावनो ते चौंपालै दङ बिनि चौमै चौंपालै दङ के बो कैंडिडेट रावनो ते चौंपालै दङ लोकलनि कैंडिडेट नाव पाथानि के ब्रांचआव ताव जराव लोकलनि कैंडिडेट वहा पो 1984 सिया जखन 6 शेड्यूल प्रोविजन 85 इलेक्शन मन सिया ताव जरा लोकल कैंडिडेट क्या हमाया कोन आसु सके कॉपी ब्रो नो सानिनाय जे ब्रो ज्ञान तोनाय ब्रो ले सिनाय एडीसी गठन मन सिया शुरू के पा बो कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्रो नो इलेक्टेड ओ आइनि स्काओ इलेक्टेड उनाय राजेंद्र रिया दुई राजेंद्र रिया तो क्या के आनंद बाजारनि क्या है बसिराम क्या के आबोनि स्काओ सिनि आयंक्ला थाइवामसु बो के 2000 सनो कृपा मोहन रिया बोंचौ से आथारनि कैंडिडेट ट्रेले बाद बाकिले बो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नंबर दामसरा जामपुई कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट सोनोले बो ब्राउनो गोश्राम को एक नंबर नो को आनंद बाजार को एक नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी नो को हिंबा दामसरानि ओंया आबो कौनो से नां सानै के क्लियर के सादी दामसरानि मांबो ओंया पार्टी मांबो सिद्धांत लाया के आबोले नां सिसिनाय आरोनि ब्रो नां लीडरशिप ओ आसु सामु तांमै मो क्रिम बो एदे ना हुइ मांबो एदे आबोले पार्टी से सिनाय आइनि दुसि आबोले आं सिला मे मान कोनो पोजीशन को आं टिकेट रिमाइन हा बोंया टिकेट रिने हाले सिम पार्टी को महाराष्ट्र नाय आकेत्रे पार्टी को सेंट्रल जे चों लाये ब्राउस सिद्धांत को अफ्रीकन मारो नो चों साफी लाये ताओबो था के चों फाइट के मनि चराओ बदि के मै तो के चों बिनि आंबो ए सिन चों साओ आं साओ जे तोसिराम नु तासा पॉलिटिक्स ओ काम के या प्रिसेनि चों के तासा काम के वइ चों नादि डिस्काउंट नि एरिया नो काम के तिना नै बये नु तासा वइ चों दी आं आबो से नु काबों यो माउं के बदि के साफी मोबाइल के कानो हासेरी नि के कानो तोला तिखै नि वइ चों एसा मोबाइल नु को चुमै आंगाय आंबो या काउ के बसे जों ताकुम को जतो जों थाहा दुबाय थां मोदियो बको मक चाइसे एत्रे महाकाउ के तिनियो बहुत ब्रो लीडर हामया नि काउसाव ठीक नो लीडर कहम नाओ जाति नो तिखेने अरे इफो तिनियो चों नो मन जरावले आंचलिक पार्टियो लीडर कहम नेतृत्व कहम के ताउ जराव ताउ तो नैले सिनी पार्टी नि सुप्रीमो महाराजा प्रदीप किशोर मानिक्य बोंनो रांखौ पुइचा होइते संपूर्ण बिनि खं खराम यारुं कहम जात माने राजा के हा ब्रेम अमदियो जत तो बोंनो खासो एतों बोंनो सिनी लीडर कहम उमन बाय चोंले बोंनो पालरे ने दरकार तो बों खोये चिनी ताउ जराव क्या लीडर को
jati no dopa no tangbai mani asu chu habawo samung tangbai ma kumata kui ke no bon bai chungle bono magbawo ar bai angle ke ha bini warrior modi bini messenger modi chungle bini tolawo tangi bini samung no chari anman bai chungle ma tang ko chung sa no leader ka ko ar ibo chung sini sa kau ti thene ha tumom bai chung kriya chung bono asamo bai na chung ya priso amo se chung ti pramo thawo chung to are kshetre partiyo ko chung thamayo ar ko tre partiyo sini ba ekau sane krui BJP khongtho tini congress khongtho CPM khongtho abro sini jati ba sini ti prasarong ba kau samaya abon ba se chung pamaya abon khuipiye ancholik partiyo ko je sini IPF to nai roko tini asu jati ba dokhon ba kau sapi tongko sosok buin jagao ঠিক jagao ta nai ke thangi sale asu brang thong khang parang krui brang ko pucha ko krui arong ba se chung brang no pa ko chu ya din ke mau ba se chung pamaya ar ke chung treno phok ba me khamo ami sidi joto nai to nai ta krono pa bo no mak sayu lugo joto nai to nai rono ko no mak sayu wai so nai di ta ke taw ni jorawo chung bo independent ba saye sangcho bai ke jati no tui ko nai ano tui ko nai do phano tui ko nai jati no hamya nai ha ni samo bai le abo bai jati tui ko maya jesa phumaya angeren tiri sarao je kehno le bomak banai sorkaro tongye se chung lai thang 5 bosoro महाराजा चीनी आसु तिफां कामु से तिनियो चोनो महा फेरी में या को बोफो से 3 से 5 के नहीं नाम को आबदी के से चोंगै सो लये सा बुताव आरो बये 3 जो फाइमा मा थिनाय काउ बाहा मावनाय काउ था मावनाय राजा न 3 फाइन मारिनाय जौ लोगो प्रजा बुनो नामखौ के दिन फाइन बारनाय दिनि काउ खरां खां पा जुनाय आबदी के से चों चीनी हम पांदा को मैनाय आमु चों आसाओ महाराज दियो न चों tikuk momai nai ni chong asam bono chongle maharashtra ni loge tongno ar mitre ang bisi kau saya wasu saya no ang kono paira